Zamza Production YouTube channel clear to te hin savain chi bai kan buk a cheu Ukraine tui khuwa poimo takchiu Russia missile in aka chiat awangin mun hima in son turin thunai tu ten mi pui an hriatir Ukraine khotlang lama tui khuwa poimo takchiu Russia missile in aka chia tui alen thei awangin thunai tu te chuan mi pui te chu mun hima in son chuak turin an hriatir ani province khopui Vria mun pahnia kongpui somni pahni thlengin tuilian hlo om takhian achim theiti khopui ho tu Alexan Vikul chuan September ni sompali khana hriatir ani he tui khwa hi Russia missile paret ai tlem lovin adeng fu ni in Ukraine khotchak lama bial tu chuan asoi tui khwa popatang hian second khata tui cubic meter zain aluang chuak mega tui luang chuak atam zela wangin abula luite zoka tui titamin ahlo om theiani ati hi Russia si paiten umlet awanga an thungru na ni in Ukraine thunai tu te chuan an soi September ni sompali a Krakon Nevetsky tui khwa ka chiat ani nuwa Ukraine President Zelensky chuan Russia chu firfiak ram ani thu soin adem hle a Russia si paite chu in dona mun atangin an tlan chi a mun latak atangin boina siam an tum nei in Zelensky chuan a soi ani Ukraine marchak Kharkiv biala Ukraine si paiten tumlo takaan bayawangin Russia si paite chu an nung tok angaya muntam tak chu Ukraine hian ala let to ane tui kho bom chiat chungchang hi Moscow chuan engma ala soi chuak lova amma Ukraine chaklama energy siamna mun an bayawangin mi makta doi tam takin electric andong thelo ti chu an soi chuak ane Russia ramlak an chu saklena hun nuwa hian Ukraine President chu ama ngei kalin indona matonga spay ho nena lom thu asoi ani Dalai Lama an skim atlo don Tibet sako ho tu Dalai Lama chuan October thla hian skim state lo atuma hei hi kumsang ni som nuwa tlo le nama saber tur ani Ecclesiastical Minister Sonam Lama kai ruin skim ayo te chuan skim atanga Dharamshala Himachal Pradesh sakalin nilai ni khan Dalai Lama hi an hua zintur hian an som ani Minister chuan Dalai Lama hian skim tlo chak thu soin kan som na min lo pom saka kan lom le ani zintura kan som awanga lom thu min hrilin skim mi puite din hun min zon bok ti in thu chu asia ani Skim Chief Minister Prem Singh Golai point social media Dalai Lama anan state atlo tur thu hi aziak lang ve bok Buddhist sako tu Dalai Lama hian skim atlo tumuruk na tur ani a October ni som ne pariata thlengin November ni khat thleng acha mang Dalai Lama hi Vajrayana Tibetan Buddhism geluk ma sek ho tu ni in skima zui tu thanem tak an oma kumsang ni som pariat khan skim tlo hi alo tum to a ma se hrisel na thatok lo awangin athul le ani ni somli in Kharkiv awangin Xinjiang mi puiten ai tur an thacham tran China ram khotlang lam Xinjiang region a ni somli chuang COVID-19 shrileng awanga in Kharkiv na khau tak an kalpui to awangin khomi puite chuan ai tur an thacham to ni nan soi oka thlatir lama tang khan shrileng awangin Xinjiang region a in Kharkiv na khau tak hi an manga gulja khomi te chuan rei tak an in Kharkiv to awanga an fitsruak vek to le naupang ay turmumal na ilawril tramo thalak te chu social media lama te antar lang ane China chuan zero covid policy dan khau tak ala kalpui zela Shridhar tur ven na atan khole veng pum te pon chuak khapin an Kharkipa an ay tur te supply in akhat to ka intes thin turin atibok tunei tu te lam an lo awangin an din mun dik tak ero an soi chiang du lo Pathiani khan police te chuan internet kalta COVID-19 shileng chungchanga thu dik tok lo the darapu mi pali an mana an pali hian gulja administrative detention a ninga tangani som chungom turati anni thotani khan ai turan nei to lo awanga chuak luya lockdown pon tu lo nalan tir tu mi zaruk chuang chu man an nei bok lung oi lo nalan tir tu te hian ai tur tlak chamwanga thi pon om to ti an soi ani